Slabo se vidi. Poslaćemo im u pičku. To se meni sviđa ta. Ma prekrasno, kako da je u toj baraci sad nekakvi pejzaži, daleki Dobra kava. Sunca, nekim plažama. Hvala. Postavljamo to. Mutna je neka. Sam se ja naglužio. Vidiš najbolju kavu, čovječ, to više ne jebem ničiju nego Jesi mi stavio ovaj čaj, jesi? Misliš moju? Kavu, neću ja ništa. A ta si rekao, veli više ničiju drugu, nego samo moju. Ajde, Da stavi jedan čaj, možeš ali stavi čaj. koji kurac ovdje drkam, aha, ako mi na bacača. Ovo su pederi iz divizije, ali sam ih dobro puta sam ih uhvatio, vidiš. Ti si napisao spet. Joj. A dobro je da si istrpao sve ovako dole. Strpao se, baš je dolje stavio, podređeni položaj. Da. Dobro, ima. A Ron to iza, vidiš, Ron to iza, bez romana ne mre nigdje. Ali ne vidiš, mislit će ljudi da je karta čovjek. Ovo je prekrasno. Još nije sunce Dakle, ako se primiče tebi, tako je, tako. Šta je ovo? Isto orašac. Ovo je lijepo, ovo bi ja trebao se uzeti. A, evo ti Tanja, evo ti Tanja. Da vidimo tajnicu. Ti, Drago, pričaj vice. Da, tajnica. Ništa, ovo je prazno. Pa koja je kod nas bila tu načuk ovako slična, nije ovo? Bila je A di je ono sa zlatanom? Aha, to idemo. Čekaj, ima ih pun kufer ih. Pun ku. A, onaj novinar iz... Mogu ja. Ne, prijatelj umjetnik. Mogu napraviti koju donaciju za Herceg Bosne. Slike. Još mu fali Severina. Još mu Severina fali. Da, super slika. Popravilo mu se raspoloženje danas. Ovo je meni sumnjivo nešto, ti mi on kupio od Evo ti Severine opet. trak. Ko Neću kupiti simpatija. Nećemo više tajnicu izazovno dijeli. Ovo je... To ti je Gordana, da. Gordana. O, pedel. Ne znam. Pa mi nismo nikad pola ljudi vidjeli. Spličanka. Oliga. Šta je ono kopš? Prekrasno. A jesi nas u crno-bijeloj radi? On to ide u Njemačku. Kakva Njemačka čovječe? Mladi laovi u pičku. Njemačka ako preuzmi Njemačku dela. Kako Njemačku onda? To se vidi. A ja ću dolaziti ovako kod turista samo da pičke govorim. Jesam ti ja pričao da sam ja poslovanje u Austriji tražio. Evo, treba pojeti tamo slike, Išao sam sa ženom kod njezine kolegice, muž je dela u Austriji preko Križevačkog radnika zove firma. Ja negdje broj telefona. Prvi put, ti ljudi prvi